Meng solyan ti Jesus tatayay Luke. Luke sabta sailontel huohu. Ngayon nalap ti takadju ti ani ay beretenen itay kiu api hohiwen. Laha akay te huangyain iyan Passover. Teka masiwitua ti hukumine haw masailon. Mateka hanawinauna ti Moses. Lato upiup awisal ti telayay Jesus. Tuhay pahalato sailon kumtiyoy na kailato mamata o kailaha hutuy hile. Tayo niyan satan api puas leli Judas Iscariot. Tel ti tesol hupanim hua aposel. Aile ape Judas nahihani kapi teka masiwitua ti hukumine haw masailon. Mateka masiwiti teka petenia ingi hayo. Lato kak tataneni awisal tina Judas hangay ni Jesus hani lato. Teka masiwi amuam hawane ti take namil iyan ape lato kakane Judas kalato kahui i. Judas waheni ape atengi tehu taun solian na hangay ni Jesus ti tap tel tiyoy. Ngayon lalap ti tekadju ti aniay bread tenen itay hiu ape itahiyawen. Ngayon tehuyen tin lahatele sip-sip ngawan uluha ang yan ti Passover. Ape Jesus talo pita ma John ukek. Nahi ape seniwa ang yan ti Passover ti kako hatesol. Lalu kami amili ape senihani iya. Ipahoy lalu ukek. Na amulu sohaniwa Jerusalem. Amulu apatu ni telwawan kakau tehu petikan. Kahiti haniwa tehu ing na isohwa. Ape kamewa tel tame tehu ing kewak. Tel masiwi kamekam tetesol iya na ang tehu angyain ti Passover kapi tesol kahikahin. Ikolahani amulu tesol tonain ti leling teke patul. Lawe waliko ti angyain leilon. Ape seniwa anak ako iyan. Ti lalu nai haniwa Jerusalem. Lalu tunahi lawe waliko masin ti Jesus kakawen. Ape lalu ape seni anti Passover iyan. Ti ape lolohan, Jesus to ang akati tesol huwapanim huwa aposel. Ihone lato, nga hoy pahakwanen nga ang tetehu ang yain ti Passover iye kapimuto, ima ti nga kawatan. Nga kakanehawan ya muto, nga kum ang ulya ang yain ti Passover atengi tain ti nenein ti hayo isohot heu. Ape Jesus wakitehu kap hinawain. Ikak kemulik hani hayo ape yukek. Wakiwa tehu kap ape unsewa wasolamuto. Nga kum oleawain atengi taun ti amuam leli tonehayo. Ape iwaki take bread, ikak kemulik hani hayo, iwiki say hani tesol kahikahin ape yukek. Iye tupuak nga hani hayo. Nga hani lehe nga mat ti kawi kawatan ti lialuy womuto. Amuto wiki sewa bread masin ti kako ay lele tetelao. Amuto ay lakapitiniwa ti namene mateak. Tilato angkewa, iwaki tehu kapwain ape yukek. Iye se kakauk ihiwew ti kolakol kahaw okokiselon ti kawatan ti lialuy wow laha, na namilo laha hohoan tetan. Mateak ikola hapoponowi kahaw hinoti tenen namil haun kapiselon. Tuahe lelo kako iye tel selon ihangay ni nga hani teka teleak. Ngatel nati selon, hoy liyay nga mat masin ti haw namilewen. Tuahe haw aki hawane kawatan hani tel hanginyak. Ape tesol apostel he kamekam alia pukilato, ay tawanen leyayle saun tenenyen. Muhinien tesol apostel helung-helung aita tel pamutua leilo lato. Jesus hone lato. Amuto tioy ka kewi teka masiwi ti hetehupon iye. Lato neini halialu teka seilon hahitaka lato. Ape lato lungay laha ka tua hongo lato. Ape teka masiwi iyen namilo yuke ka lato seilon ti huhual. Tuahe amuto kum aile hahano wiwow lato. Tel pate tuah leilo muto iteheni alia kewa hualiay selon liay. Ma tel masiwi kewa masin tel unawa muto. Aita pamu masiwi. Tel ito angyang katel lohiyay anan. Setetel ito angyang. Tuahe ngakakanea muto. Kalak nga tel masiwi. Nga puas hanawi tel tuahe unawi seilon tinga kapimuto. Nga pakay tiyoy kalawaya muto tuhoh kapik kalak nga kawatan mamoloan.
masin titel tamak hayo kilamuen nga neniay Ceylon, nga kilami ule amuto. Imu amuto ang maun amuam kapik lelitone hayo. Ape amuto uke tesol tonain ti kolongeniay saun ti teka Ceylon ti hayo. Jesus kakane pita ukek. Simon hongoa. Hayo sowini hani satan puas Eliel tohongi lali amuto hatesol na kokoi na milo muto hani hayo itapo. Ia masin wanen peni api lahaselai ti apieun. Tohenga kame Eliel hayo ti hualiam lehe namilom ikok tataletetan. Ape na otou yahu ti liali woum hani hayo, huali hakokoa namilita kakahikahik hani i. Tohe pita ukek. Kokoi namilok hani hayo ikum tapo. Kalak na lahakalabusi nga mana tele nga hoi o. Tisa sukek. Nga kakane hawane o. Ima titok mo muawan kokoi ni ipong tetehu. O putini ka okum tioy wanen nga uke hetoluhu. Ape Jesus kameit sol kahi nuke. Amuto namin ni tinga talamu amuto ay puasak. Nga hone amuto kum kau hetekie moni ma kakumuto. Matin kum nga hahase akahe ay muto. Nakon hina wali ko amuto tayo ti lokonin. Lato pohang yuke. Tap. Jesus yuke. Tuhe aupe ye na amuto ay puasak. Amuto tunay kawatan tenen-tenen. Aile ape amuto apeas aluawa. Wale ko ti hayo kakawe ni sohot haninga. Sikole ape sohot ti iuke. La aile haninga hanawitel Ceylon woun lialun. Tesol kahi nuke. Amite apeas awen. Huangol welwelun ti hile iye. Tuhe Jesus uke. Ape tapan. Kum kakakwali ko tenenien. Muhinien Jesus nai ahuta ti Jerusalem ape inai hani tehu Mount Olive masin ti lawayay lele. Ape tesol kahin kahiti i. Tain ti lato tahiyawa ikakane lato ukek. Amuto lotu petawa le toto hongkum haputa amuto. Jesus nai ahewa teik ilokuho ape ilotu. Iukek. Tel tamak hayo. Na lomal kakawinwa tau lalape kawatan ti lehe itu nahinga. Tuhe pahak nga usi na milom. Tainien tel engel spirit solian ti hayo. Sonot hani kapin hakuyan. Tian kawat Eliel hawane ape ilotu Eliel ahe. Mapuen masin tuhui kaka iput haniwa itan. Ilotu kewa ape inahi alia hani kapit sol kahikahin. Itu nahi lato mamati naketia lato huhai tatahan. Ikamei lato, Allah namuto mamati. Amuto kahatawa ape lotu petawa, le amuto khoini totohong ti satan na itu nahi amuto. Jesus kakak tutuen ti Judas hakahitama teka Ceylon. Itel ti tesol huopanim huhua kahikahi Jesus. Inahi hohiwa ape yasoy taliope Jesus. Tuahe Jesus ukek. Alhano asoy nga hanowi kalulohun. Alehe apo hangay ni ngatel na ti Ceylon. Ti tesol kahikahin pakay tiyuwa. Kalhatahyama pohiyay Jesus lato ukek. Tel masiwi. Kaya amite hil pahoy lato. Amite hinangol welwelun ti hile. Apetel ti kahikahi Jesus tay koti haputa. Taking tepaun say manaw ti tel. Unawitel masiwi tapein ti hukum ni hayo mas Ceylon. Tuahe Jesus ukek. Kumhilehil. Ape ay lehasolya laketak ngitel Ceylon. Muhinien ihone teka masiwi tua ti hukuminay hayo mas Ceylon. Teka masiwi ti teka petenya ingi hayo mateka masiwi ti Juliay. Iukek. Amuto kaumangol mapata ti hile hanawi ka nga Ceylon lengyan. Lawe ngayon nga hahanaw teka Ceylon leili ingi hayo amuto tay khoti nga. Tuahe iye taun ti hayo haniwen amuto khotiak. Tek taun kukunun hayo sawinihan ni satan neni amuto ay lehalyaluak. Lako ti wa Jesus ape hakahita ihani tehu ingi kaipas. Tel masiwitapen ti hukumin hew mas Ceylon. Pita nahipakay oti Jesus ti tesol pala kawkaun. Tila to tahyawa takapete niya ingi kaipas hahawya tehot mateing ape pita toha hakatila to. Tel hehin unawi kaipas pakai kapiti ni pita peyuke.
Tel Seilonie tintel ti tesol kahi Jesus. Tuhai pita ukek. Oye, ngakum coy tel Seilonien. Tai kue tel Seilon liai ni ngahi pita pe ukek. O liai tel tilato. Pita paho ukek. Kumahe. Ngatap. Imu tel liai kakulea ukek. Tel Seilonie liai lawe kapi Jesus na ke iti Galili. Tuhai pita paho ukek. Oye, waliko tio kakak kumahe salan. Ti pita kakak tutuen tok momowan kokoiniwa. Lokonien wanen Jesus heisa pak sawihani pita ape pita na menialiake kakai Jesus ti iuke. Ima ti tok momowan kokoini ipong tetehu. Oputini ka okum coy wanen nga uke hetolu. Pita sohot ape tang tahane hawane. Teka petenia Jesus lamal sokheni makhai i. Latok kioti atuhi pulan ape hone i. Na o Christ tilawa teteli kakai o. Latotowi hakila kakain tenen pateli alun hani i. Tiletua takamasiwit tenen ti takaju lahapuha hukuma. Leilo laha tesol masiwit tua ti hukumnya hau maselon ma tesol hanawinauna ti Moses. Ape laha ati Jesus hani matewau laha. Ape teka tilaha ukek. Kaki hani maamite nasalan o Christ. Tuhai pahoi ukek. Nanga kaki hani amuto kumso. Ananga kamay amuto, nakalahan amuto kumso nga Christ, amuto kumpahoy nga. Tuhai nga kakane amuto, tay kue ngatel na ti selon, ngato hete paun min manaw ti hayo tel pohen nganen, nini ay selon kapin. Lahat tesol kamea, namasin iyen, nakon o tel na ti hayo, ipahoy ukek, puki namilo muto ukek iyen. Apel haukek. Kako kumnga hulea selon suluan. Amu to hongoen yukek itel nati hayo.